Ibihe byiza mwebwe muri kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Reka tuganire ku makuru akomeza kugenda avugwa. Ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo z'u Rwanda zemeje ko umusirikare w'u Rwanda w'umushoferi witwa Sergent Emmanuel Sadiki yaje kurenga umupaka ku wa gatatu yinjira mu Burundi, ariko ntizihuza ku mpamvu yatumye arenga umupaka. RDF igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko Sergent Sadiki Emmanuel yayobye atabishaka akambuka umupaka wa Gasenyi Nemba mu majyepfo ashyira urasirazuba bw'u Rwanda. Polisi y'u Burundi ikamuta muri yombi. Ingabo z'u Rwanda zivuga ko uwo musirikare wazo ubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kirundo muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera mu majyaruguru y'u Burundi, ariko igisirikare cy'u Burundi cyo kivuga ko Sergent Sadiki Emmanuel yasobanuriye ko yayobye inzira imusubiza aho yavuye ku kabari kari hafi cyane ikigo cya gisirikare cya Gako kirimo n'ishuri ya gisirikare. Itangazo zasohoye ingabo z'undi zivuga ko uwo musirikare yagerageje guhunga ariko biba iby'ubusa ubwo yaramaze rero kurenga metero 700. Abapolisi bo ku mupaka bamuta muri yombi ubakaba afunzwe na polisi ya Kirundo mu gihe amaperereza akomeje. BBC Gahuzamiryango ntiyasoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'impande zombi. Mu gihe cyashize u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiye bitangaza amakuru y'abasirikare bo ku mpande zombi bafashwe barenze umupaka, ariko ubu nibwo bwa mbere mu myaka ya vuba ahishize ibibaye hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Mu itangazo yasohoye RDF ivuga ko ibabajwe n'ibi byabereye ku mupaka ibihugu byombi bisangiye, ndetse ko izakora ibikorwa bya ngombwa mu rwego rwa diplomasi mu kuvugana leta y'u Burundi kugira ngo rero isubize uwo musirikare mu Rwanda. Mubano w'u Burundi n'u Rwanda wabaye mubi kuva mu mwaka wa 2015 ubwo Gitega yashinjaga Kigali kugira uruhare mu gerageza ryapfubye ryo guhirika ubutegetsi mu Burundi no gucumbikira bamwe mu bari bakuriye uwo mugambi. Ikirego u Rwanda rwakomeje guhakana. Mu kwakira muri 2020 abari ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'impande zombi bahuriye ku mupaka wa Nemba Gasenyi mu muhate wo kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ibintu byasubiye urudobe mu ntangiriro za Mutarama muri 2024 ubwo u Burundi bwongereraga gufunga imipaka yabwo y'ubutaka n'ubutaka bw'u Rwanda. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri mwaka wa 2025 Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko nta gihamya atanga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye n'ukuva cy'u Burundi. Ariko muri Werurwe uyu mwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko igihugu cye n'u Burundi byari biri mu nzira yo kureka ubushyamirane ndetse no kumvikana. Umubano hagati ya Gitega na Kigali warushaho kuzamba ubwo u Burundi bwoherezaga ingabo zabwo ku butumire bwa leta ya Kinshasa gufatanya n'ingabo za FARDC kurwanya ishyamba za M23. Abategetsi b'u Rwanda bagaragaje ko batishimiye icyo gikorwa kuko bashinja ingabo za FARDC gufatanya n'umutwe wa FDLR. Abategetsi bavuga ko rero uteje inkeke ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni nako bimeze kuko bagiye bagerageza kenshi cyane kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi nabo kandi bagiye bumvikana bashinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega, kandi ko nawo ufatanya n'umutwe wa M23. Byagiye bivugwa kenshi na ONU na leta ya Kinshasa ko uwo mutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda. Byose bituma rero bigaragara nkaho u Burundi n'u Rwanda birimo kurwana mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo bitigeze byemezwa gutyo n'abategetsi. Reka rero tuve kuri inkuru dukomeze tuganira n'andi makuru atandukanye. Tariki 29/25 Visit Rwanda yatangiye ubufatanye n'amakipe akomeye cyane muri basketball na football yo muri Leta Zunze za Amerika, Los Angeles Clippers ndetse na Los Angeles Rams, bugamije kumenyekanisha ibyiza nyaburanga by'u Rwanda. N'ubwa mbere u Rwanda rwinjiye ku isoko ryo kwamamariza muri siporo yo muri Amerika nyuma y'imyaka myinshi cyane rukorana n'amakipe yubatse izina umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi nka Arsenal, Paris Saint-Germain ndetse na FC Bayern Munich. U Rwanda rushaka ko ibyiza nyaburanga byarwo bigaragara muri Amerika ndetse no kureshya ba mukerarugendo b'Abanyamerika n'abashoramari, kuko Amerika iza mu bihugu bya mbere bigira abantu bakunda gutembera kandi bifite kubona urubuga rwo kwamamarizaho muri shampiyona y'umukino wa basketball, NBA, NFL, National Football League. biha u Rwanda umwanya wo kwamamariza ibyiza nyaburanga imbere y'amamiliyoni y'abakunzi bashobora kurushoramo imari cyangwa se amafaranga menshi. Amasezerano arateganya iki? Aya masezerano ateganya ko Visit Rwanda izajya igaragara ku myambaro y'abakinnyi ba Los Angeles Clippers mu gihe ikipe yakiye imikino cyangwa se ikinira hanze ku miyoboro ya televiziyo, ku mbuga nkoranyambaga no mu mafoto by'ikipe. Kuri arena nshya ya Los Angeles Clippers Entry Dome, Visit Rwanda izajya igaragara kuri ekran ahakirirwa abakinnyi
kandi u Rwanda ruzakora n'ikipe mu bikorwa by'iterambere ndetse no mu kwamamaza kawa y'u Rwanda. Kuri Los Angeles Rams, Visit Rwanda izagaragara kuri Sophie Stadium na Hollywood Park umufatanyabikorwa mpuzamahanga mu bukerarugendo. Ku mahitamo ya Los Angeles, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Jean-Guy Africa yagize ati Los Angeles ubwayo ni umwe mu mijyi ituwe n'abinjiza agatubutse muri Amerika kandi ituwe n'abantu benshi cyane bakunda gutembera. Aya masezerano azafasha u Rwanda kugera kuri ba mukerarugendo bashya kandi bashora amafaranga atubutse bareba imikino ya NBA ndetse na NFL kuko higanjemo abakunze gutembera batuye mu mujyi wa Los Angeles. NBA ni irushanwa rikunzwe cyane ku isi rirebwa mu bihugu bigera kuri 200 byagera muri Amerika, bikaba akarusho kuko ababarirwa muri miliyoni 20 bareba imikino yayo ku mwaka. Abafana biyongera cyane mu gihe cy'imikino ya Kamarampaka Playoffs. Amakipe akina muri NBA afite arena ibibuga 30. Imibare igaragaza ko ku mpuzandengo buri arena ifite ubushobozi bwo kwakira byibura abafana barenga 18,000. Entry-Dome ya Clippers yo ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 18,000. Kuri NFL niyo shampiyona irebwa cyane muri Amerika kuko umukino wa nyuma uhesha amakipe igikombe kizwi nka Super Bowl wonyine urebwa n'abarenga miliyoni 100 kuri televiziyo n'indi miyoboro. NFL ifite stade 30 zikinwaho n'amakipe 32 yagize impuzandengo y'abafana buri yose yakira n'ibihumbi 71,541. Sophie Stadium yonyine yakira abafana bagera ku 70,240. Bivuze ko niba ushaka gufatisha abanyamerika benshi uba ugomba kubasanga muri iyi shampiyona. Ubukerarugendo nimwe mu nkingi z'ubukungu bw'u Rwanda bwubakiyeho muri 2024. Iki gihugu cyakiriye ba mukerarugendo miliyoni 1 ndetse 300 baturutse mu mahanga barwinjiriza miliyoni 647 z'amadolari y'Amerika. Guverinoma y'u Rwanda ifite intego yo kuzamura umusaruro w'ubukerarugendo ukagera kuri miliyari 1 amadolari muri 2029 kandi ufatanye n'amakipe nka Los Angeles Clippers ndetse na Rams bitezweho kubigiramo uruhare rukomeye. Ba mukerarugendo baturuka muri Amerika ni baragera ku kigero u Rwanda rwifuza kwamamaza ibyiza nyaburanga by'iki gihugu bizagifasha kongera umubare wabo banakinjiriza amafaranga menshi cyane abo ku rwego rwo hejuru bazasura parike z'igihugu. Ibizagarukira mu gusura u Rwanda gusa kuko nk'uko byagaragaye na mbere iyo bashimye iki gihugu bagishoramo imari mu byiciro bitandukanye. Los Angeles ni wabo bashoramari bakomeye cyane, sosiyete z'imyidagaduro ikaba n'igicumbi cy'ikoranabuhanga n'umujyi wo guhanga amaso mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma Los Angeles Clippers ibarizwa mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California, ikinira mu gice cyo mu burengerazuba Western Conference hamwe n'amakipe nka Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Sacramento Kings ndetse na Phoenix Suns. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka wa 1970 yabanje kwitwa Buffalo Braves, iza kwimukira i San Diego mu mwaka wa 1988 iruka San Diego Clippers. Mu mwaka wa 1984 yimukiye muri Los Angeles aribwo rero yiswe Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers rero yanditse amateka cyane muri 2011 ubwo yarimo abakinnyi bakomeye cyane nka Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan. Bazanye rero ibihe byamenyekanye nka Rob City bayifasha kugera mu mukino wa Kamarampaka. Ubuyobozi bw'ikipe bwagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ryawo. Muri 2014 Steve Ballmer wahoze ayobora Microsoft yayiguze miliyari zigera kuri 2 z'amadolari nyuma yaho Donald Sterling wari nyirayo hagaritswe burundu mu irushanwa rya NBA. Ubuyobozi bushya bwa Ballmer bwahaye ikipe icyerekezo gishya igira imbaraga mu rwego rw'ibikorwa ininjiza amafaranga menshi byatumye igira ubushobozi bwo guhatana n'andi makipe yo muri NBA. Muri 2019 Clippers yaguze abakinnyi b'ibirangirire harimo nk'uwitwa Kawhi Leonard, Paul George. Bigaragara ko uko byagenda kose ishaka igikombe muri 2021 bwa mbere mu mateka yayo yageze mu mikino ya nyuma ya Western Conference. Urubuga Forbes rugaragaza ko muri 2024 Los Angeles Clippers yari ifite agaciro ka miliyari 5 n'igice z'amadolari. Los Angeles Rams yashinzwe mu mwaka wa 1936 ishingirwa mu mujyi wa Cleveland muri leta Ohio. Icyo gihe yitwaga Cleveland Rams, nyuma iza kwimurirwa muri Los Angeles hagati y'umwaka wa 1996 n'umwaka wa 1994. Niyo kipe ya mbere yagize abakinnyi b'abanyamerika bafite inkomoko ku mugabane wa Afurika. Nyuma y'ikipe yimukiye mu mujyi wa St. Louis muri leta ya Missouri kuva 1995 kugeza 2015 yitwa St. Louis Rams. Muri 2016 isubira i Los Angeles. Los Angeles Rams yambara imyenda y'ubururu, umuhondo ushagarirana n'umweru, ikagira kandi n'ikirango cy'umwana w'intama. Ifite agaciro ka miliyari 6,900,000 z'amadolari y'Amerika nk'uko imibare ya Forbes yo muri 2024 bigaragaza. Muri NFL
Los Angeles Rams yatwaye ibikombe bibiri bya Super Bowl, kimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ubwo yabaga muri St. Louis, indi muri 21 ubwo yatsindaga Cincinnati Bengals ibitego 23-20. Los Angeles Rams ni y'umuherwe Stan Kroenke usanzwe afite imigabane muri Arsenal, ubu itozwa na Sean McVay watwaye Super Bowl muri 2022 ubwo yari umukinnyi ukomeye cyane icyo gihe. Ndabashimiye, ndabifuriza gukomeza kugira